Muraho mwese dukurikira Mahoro Peace TV tufite gahunda yo kugira ngo tubagezeho ikiganiro kijanye na COVID-19 tukaba dufite umutumirwa wacu mumenyereye avuga kuri iki cyorezo ca COVID-19 ariwe Dr. Kaniki Freddy. Ubwo rero turakwiyegereje Dr. twagiraga ngo wongere kandi wibwire abadukurikira muri uru rurimi tuvuga uriwe n'ibyo ukora bijanye n'imirimo ya buri munsi ku bijanye na COVID-19. Ijambo ni ryawe Dr. Murakoze cyane bwana President, nitwa Freddy Kaniki, nkaba ndi umwe mu banyamuryango ba Mahoro, nkora muri domaine y'ubuvuzi mu bitaro bya leta, ariko kandi nkora no mu bushakashatsi no kwigisha. Muri iyi minsi, muri uyu mwaka ushize, kuva tariki 12 z'ukwezi kwa gatatu k'umwaka ushize, natangiye gukora mu bintu bya COVID, mu bijanye n'ubuvuzi bwayo no gukangurira abantu kuyirinda, ndetse nyuma mu kwezi kwa11 njya mu bintu bya vaccination cyangwa se gutegura kampanye ya vaccination muri state ya Alaska. Murakoze cyane kandi Dr. tubibutsa kuko umutumirwa wacu no munsi ari Dr. Kaniki, njewe urimo umubaza nitwa Jacques Murinda, ndi Vice President wa Mahoro Peace Association. Iki cyorezo cyatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2019, nico cyatumye bacita COVID-19. Ubwo rero Dr. urashobora kongera kutwibutsa mu ncamake y'indwara, ni indwara nyabaki, yatangiye gute, ifata gute, ni gute dushobora kuyirinda? Murakoze cyane. COVID-19 ni imwe mu ndwara nyinshi zo mu bwoko bwa corona. Mu mateka y'isi hamaze kuza ibyorezo byinshi bijanye na virus yo mu bwoko bwa corona, ariko kandi ntabwo zigeze zigira ubumara cyangwa se gukwirakwizwa kw'isi hose nk'iyi ngiyi ya COVID-19. Iyi rero kubw'umwihariko yatangiye mu bihumbi 2019, ku mpera zako kwezi kwa 12 yatangiriye mu Bushinwa. Ayo mateka arazwi cyane, abantu bose barayazi. Nyuma yabwo yatangiye kugaragara no mu bindi bihugu, kugeza ubu ngubu aho imaze gukwira isi yose, nta gihugu na kimwe kitaraba affected. Mu busanzwe izo ndwara za corona ni indwara zandukira mu myanya y'ubuhumekero, ni ukuvuga ifata umuntu ko ari uko mwegeranye, mwahumetse umwuka umwe, cyangwa se yitsamuye, bimwe mu byo yitsamuye bigashabukira swati mu jisho, mu zuru ryawe cyangwa ku kanwa. Ni nayo mpamvu abantu bambara maske, ni nayo mpamvu abantu basaba ko tugira social distancing cyangwa se distanciation sociale, cyangwa mu Giswahili umbali wa kijamii. Noneho iyo ndwara ikindi kandi aho itandukanira n'izindi za COVID za corona zisanzwe, ikaba yagira umwanya mwinshi kuri surface. Ni ukuvuga niba nikoze mu mazuru, sinkaraba intoki, nkagusuhuza, ndayigusingiriza, iraguma ku ntoki zawe kugeza igihe nawe wikora ku zuru, wikora ku munwa, cyangwa wibyiringira ku maso, nabwo ikagufata. Icyo rero kigatuma nabwo byandukira abantu benshi. Ni nayo mpamvu babasaba kugendana ama desinfectant, ugahora udesinfecta intoki zawe, amaboko yawe, cyangwa se ugakaraba intoki ko uko ushobora kose. Ni ukuvuga ibintu bitatu bikomeye cyane mu buryo bwo kuyirinda: ni ugukaraba intoki uko ushoboye kose, inshuro zose ushoboye. Icya kabiri ni ukwirinda kwegerana n'undi muntu. Icya gatatu ni ukwambara mask. Ndumva ari ibyo ngibyo, kandi ni indwara imaze umwaka twese tuyumva, tubwirizwa buri munsi. Ndumva abantu bose bamaze kwisobanukirwa. Urakoze cyane kandi Dr. kwibukanya n'ibyo cyane iyo bikozwe n'abahanga basanzwe bakora iyo mirimo buri munsi. Icyorezo cya COVID-19 kimaze guhitana abantu barenga 400,000 muri Amerika gusa, abantu barenga 2,000,000 ku isi. Cyateje impinduka n'imvururu nyinshi cyane mu bihugu byose byo ku isi. Nk'umwe mu bayobozi n'abahanga bakora imiti, ese watubwira nimba hari imiti hari ubu ngubu ishobora kuvura iki cyorezo cya COVID? Icya mbere tugomba kwibukanya nuko ari indwara nshasha. Ni ukuvuga ko kugira ngo indwara itorerwe umuti hari ubushakashatsi bukorwa, kandi ubwo bushakashatsi ni burebure cyane, bufata imyaka myinshi. Na nyuma y'uko uwo muti hari umuti wizewe cyangwa se ukekwaho kuba wagira imbaraga kuri iyo ndwara, hariho na etape zindi cyangwa se steps zindi uwo muti unyuramo kugira ngo bamenye ko uwo muti udafite ubundi bumara bushobora kwangiza ubuzima bw'uhawe. K'uwo muti, kumenya doze y'uwo muti uko cyangwa se
kantite bagomba guhereza umuntu ikiza kandi itangiza, kumenya fréquence cyangwa se inshuro uwo muti ugomba guhabwa buri munsi. Hariho ubushakashatsi bugamiza kumenya ko ese uwo muti uravurishwa mu gihe kingana iki, ese turawuha umuntu icyumweru cyose, ibyumweru bibiri. Ibyo byose ni ubushakashatsi bugenda bukorwa kandi bukazemezwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge, kwemeza ko uwo muti udafite inenge runaka kandi ko wahabwa abaturage bakavurwa bagakira ntibagire n'izindi ngaruka z'ubuzima. So ibyo bintu bifata imyaka myinshi. Kuba rero uyu ari umwaka wa mbere tubanye n'iyi ndwara, ntibitangaje cyane ko nta miti ihari. Ubu nyine mu kuvura corona akenshi dukoresha icyo bita traitement symptomatique. Ni ukuvuga ko tureba amasymptome ufite tukagenda tuguha imiti ijanye na ya masymptome. Haruza afite inkorora nyinshi yakayi, akananirwa guhumeka, uwo nguwo bamuhindwa imiti y'inkorora, bamuha imiti y'amasteroide yo gufungura ibihaha kugira ngo abashe guhumeka, ari nako mugenda mureba oxygene akeneye kugira ngo abashe guhumeka neza, mukareba na oxygene yiwe iri mu maraso cyangwa se taux d'oxygénation. Noneho uko mugenda mubireba niko mugenda muvura, ariko mukurikije ya masymptome. Ni ukuvuga undi nimbaje iwe ari kuribwa mu gituza, ari chest tightness, nawe mumuha imiti ya chest tightness, mugenda muvura ibimenyetso bihaye bigaragara. Naho ku rwego rwa covid hariho umuti witwa remdesivir. Uwo muti wakozwe ku bwa virus ya Ebola. Noneho ntiwabasha kuvura Ebola neza, basanga utari efficace cyane. Noneho corona ngwize ngo bawupime kuri corona, basanga ufite effet kuri corona ziruta izo wari ufite kuri Ebola, batangira kuwukoresha. N'ubu nyine niwo dukoresha. Hariho iyindi miti yitwa monoclonal antibodies, ni nk'itatu yo muri ubwo bwoko FDA imaze kuapprovinga ku bwa corona, ariko niyo gustimulatinga immune system yawe mu gihe umaze kwandura corona, ariko umubiri wawe utarakora abasirikare barwanya corona. Noneho wa muti ukagenda ukabyutsa ingabo zawe zo mu mubiri kugira ngo zibashe kurwanya iyo ndwara. Ibyo rero iyo miti ko ari ine irahari, iri muri Amerika, irakoreshwa, ariko ifite amakondisiyo menshi cyane. Tuvuge nk'iyo monoclonal antibody, hariho ntushobora kuyitera umuntu wamaze kurwara amaze iminsi nk'icyumweru cyose afite amasymptome. Donc ugomba kuba ari umuntu, kandi ntiterwa umuntu wabaye hospitalize, iterwa umuntu aje kwa muganga akiri umurwayi wizana utararemba, kandi niho akicyandura, noneho nicyo gihe mugiraho akamaro. Ariko ntiwosanga umuntu warembye uri ku gitanda, ufite amashini imuhumekera, ibihaha byamaze kwangirika, ngo umutera ugira icyo umumarira. So buri imwe yose muri iyo miti igiye igira amakondisiyo menshi, ku buryo abarwayi benshi baza batujuje ayo makondisiyo y'iyo miti ntimugire icyo mubaha, nanone mugasubira kuri ya matraitement symptomatique yo kugenda uvura ibimenyetso bigaragara kuruta ukuvura indwara. Urakoze cyane Dr. Ngira ngo abadukurikira mu by'ukuri babonye information bari bakeneye kubijanye n'imiti iri ku isoko iri muvura COVID-19. Kuva iki cyorezo gitangiye, ibihugu byinshi ku isi byatangiye gahunda yo gukora vaccine zishobora gufasha kurinda abantu iki cyorezo cya COVID-19. Nk'umwe mu bahanga mu by'imiti bakorera hano muri Amerika, ni izihe vaccine za COVID zimaze gukorwa ziri ku isoko abantu batangiye gufata hano muri Amerika? Cyorezo cya COVID-19 gitangiye, ibihugu byinshi ku isi byatangije gahunda zo gukora vaccine kugira ngo zifashe abantu kwirinda iki cyorezo. Mbese nk'umwe mu bakora mu by'imiti hano muri Amerika, ni izihe vaccine za COVID-19 zimaze gukorwa ziri ku isoko abantu batangiye gufata hano muri Amerika? Vaccine zimaze gukorwa ni nyinshi. Abarusiya bafite vaccine yabo, Abashinwa bafite vaccine yabo, mu Bwongereza hari indi vaccine ya AstraZeneca bamaze kuapprovinga, ariko muri Amerika kubw'umwihariko izo dufite ni vaccine zibiri gusa. Imwe yitwa Pfizer BioNTech, niyo vaccine yasohotse ya mbere, ifite efficacité yo ku rwego
rw'amaporsantaje 95, hakaba n'iyindi yitwa Moderna nayo n'indi vaccine nayo yo muri Amerika, urwo ruganda rwitwa Moderna ruba Boston, nayo ikaba ifite pourcentage zigera kuri 94 no kuvuga iyo mvuze 94 cyangwa 95 no kuvuga ni immunogenicity ziproducinga mu mubiri cyangwa se urwego rw'abasirikare barinda umubiri kuri covid zizana mu mubiri kugira ngo ubashe kukurinda kwandura. Izo vaccine rero zibiri nizo ziri guhabwa abantu muri Amerika, zasohotse. Pfizer niyo yasohotse mbere ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka ushize. Kampanye yaratangiye, batangiriye ku baganga, abaforomo n'abakozi bo mu bitaro. Ubu twarangije abo ngabo dutangira ku vaccine abo bita ba essential workers cyangwa se abakozi bakora nko muri za firefighter, abapolisi, abarimu, abantu bagenda bahura n'abandi mu mirimo yabo, abakozi bo mu grocery stores, abataximene, babantu bari exposed buri gihe ku bandi bantu batandukanye, n'abandi bafite imyaka 65 kuzamuka, kubera ko ari abantu bari kuri high risk mu gihe bo kwandura, bafite amahirwe makeya yo kuba indwara igakira. So izo nizo vaccine zombi zihari, murakomeza muzumva, n'abazajya kwivaccine bazababwira ko bafite ingi cyangwa bafite zombi, muhite mwimwe, ariko nizo zibiri ziri ku isoko ubu ngubu. Murakoze cyane kandi Dr. kutubwira vaccine zirimo zitangwa muri iki gihe. Ubundi hariho byinshi by'ibihuha bivugwa muri social media kubijanye na vaccine, ko yoba hari ukuntu ihindura umuntu, kamere y'umuntu cyangwa se DNA y'umuntu. Eske ivyo nivyo cyangwa si ivyo? Murashobora kutubwira iyo vaccine uburyo ikora mu mubiri? Urakoze cyane. Ibyo nanjye narabisomye byinshi, bimwe umuntu arabisoma agaseka, ariko reka wenda mpere ku mateka y'amavaccine. Ntabwo iyi ngiyi ariyo vaccine ya mbere isohotse, ntabwo ariyo vaccine ya mbere ubushakashatsi butuzaniye. Ubu nyine isi iri safe cyane, ifite ubuzima bwiza, abantu bafite ubuzima bwiza kubera imbaraga za vaccine. Mu mateka y'isi habayeho indwara nyinshi zagiye zica abana benshi n'abantu bakuru, zabonerwa urukingo zikibagirana. Hari nk'indwara yitwa polio, kuri bene wacu bazi akaduta. Muzi ukuntu akaduta katumariye abana ruguru, ariko akaduta kakagira vaccine. Uwatewe vaccine nuko nigeze kujya muri vacances ruguru, kera cyane ngifite imyaka nk'icumi gutyo. Tugeze ruguru, akaduta karatera, noneho bakatubuza gukina n'abandi bana. Abandi bose bararwara mu nzu, sinarwara, sinarinzi ko bigira n'urukingo cyangwa se ko nakingiwe. Noneho bakicara batubwira bati uyu mwana waje gupfira hano, uyu mwana azapfira hano. Mara y'amezi 2 n'igihe cyo gutaha bakanga ngo sintahe, ngo ubwo deja narwaye, ngo ndaza kwanduza, ngo ningera mu rugo nzanduza abandi. Ariko bigeraho papa arahamagara avuga ati nimuzane umwana aze gutangira ishuri. Ngarutse rero papa arambwira ati wogiraga ubwoba bw'ubusa, wewe warakingiwe, nta kaduta kari kugufata. Noneho maze gukura nibuka ukuntu abana bapfuye muri uwo muhana benshi cyane, abana batoya. Buri munsi ugasanga iki cyumweru bashinguye 2, ejo bashinguye 3. None se kubera iki bapfa gutyo kandi urugo rukingo ruhari? Ariko nari muto cyane ku buryo ntari gutekereza ku ma responsabilité y'amareta n'ibiki byose. Ariko nari nsubiye muri ayo mateka kugira ngo mbereke ko vaccine ni ikintu kiri mu mateka y'isi. Ntaho bitaniye ubu nyine. Pfizer yakoze iyi vaccine, ni Pfizer yakoze imiti myinshi cyane muri iyi miti munywa buri munsi, n'aya mavaccine yandi muterwa buri munsi nayo amenshi akorwa na Pfizer. Rero kuza kuvuga ko iyi ngiyi ariyo mbi, twaremeye izindi zose kandi zaratugiriye akamaro, tugomba kuba dufite ibisobanuro bihagije kugira ngo tugire uwo musimamo. Reka rero mu rwego rw'amavaccine hariho amoko y'amavaccine menshi. Ndashaka kubereka ukuntu iyi vaccine ari imwe mu mavaccine ari safe cyane. Ni ukuvuga mu moko y'amavaccine hariho ayo bita attenuated live viruses. Ni ukuvuga ko ni amavirisi bafata bakayagabanya ubumara, bakayakuraho n'ubushobozi bwo kuba yakororoka, noneho bakayatera mu mubiri w'umuntu, ariko bakagutera virisi nyavirisi yagera mu mubiri kubera ko bayikuyeho
ubushobozi bwo kororoka ntishobore kororoka rero nturware, ariko umubiri wamara kuyibona ukamenya ko ari ya virus ugakora abasirikare bo kuyirwanya. Ubwo rero mu magambo make uhita ugira abo basirikare bo kurwanya iyo virisi b'umubiri, kandi virisi yo yaje itari bukwanduza. Iyo niyo tekinike yakoreshejwe mu mateka kuva kera amavaccine atangira gukorwa, ariko hakabaho ikagira riske yuko nka 2% cyangwa 3% iyo virus ishobora kuba itakuwemwo ubumara neza ku buryo bayigutera ugahita urwara. Noneho ugasanga abantu nka 2% cyangwa se 1% ararwaye, kandi umuntu 1% ku vaccine iterwa abantu miliyoni, murumva ko ari abantu benshi cyane bashobora kwandura kandi bakarwara. Hazaho izindi vaccine nyinshi zama recombivent n'ibiki byose nta kwirwa nsobanura. Noneho baza gukora ubu bwoko bw'amavaccine bwitwa RNA vaccine, ni ukuvuga mu Gifaransa ni ARN messager. Bafata ARN ya virus bakayitwikinga, akaba ariyo bakoramo vaccine. Muri rya sequence yayo bagafata igice kimwe cyayo, akaba aricyo bakoramo vaccine. Ni ukuvuga ko nta nubwo baba bari kugutera virus, nta nubwo baba bari kugutera virisi yagabana ubumara, oya baba bari kugutera parti imwe ya virisi, ni ukuvuga sequence yayo ya RNA gusa, kugira ngo nigera mu mubiri umubiri uyirecognizinge kwiyari RNA ya virus, noneho iproducing antibodies cyangwa se abasirikare bacunga umubiri. Donc iyi ni uburyo buri safe cyane bujanye technology nshasha igezweho bwo gukora vaccine no kuyitera ku buryo itanagera mu mubiri ngo igire ingaruka. Donc mu rwego rw'ingaruka vaccine zotera, ubwo bwoko bwa vaccine bugezweho mu buryo bugabanya izo ngaruka kurusha andi mavaccine yose twatewe kuva tukiri batoya. Rero izi conspiracy theories bagenda bavuga, icyo nabakangurira ni ukuzima amatwi. Icya mbere ni uko n'iyi ndwara yonyine iza yazanye n'ama conspiracy theories cyane. Hari igihe abantu bagaza badupfana mu bitaroni, mubona ku mateleviziyo intumbi zuzuye muri Italy no muri Spain n'ahandi no muri Amerika, New York, za morgue zikuzura, kandi icyo gihe hari andi mateori avuga ati corona ntibaho, ni 5G, yo ku mapoto y'ama 5G niyo ari gutera rayonema, ngo abandi ngo ni ibintu babesha gusa ngo kugira ngo tuzemere vaccine. Icyo gihe twari tutaranatekereza ko vaccine izaboneka, ngo iyo vaccine ngo bazayishyiramo amachip ngo ku buryo bazakontrolinga abantu, abandi bakazana za 666 ngo ni imperuka tuyimazemo iminsi, kandi ntabwo ari corona yayizanye. So ndifuza vraiment gukangurira abantu ko covid ni reality, ni ikintu gihari. Niba we utarashingura umuntu wa covid ngo wumve ko, cyangwa ngo wumve amakuru ngo inshuti runaka yapfuye izize covid cyangwa umuvandimwe runaka, sinza huri, ariko ubu imaze gukora ku bantu ku isi hose. Tureke gushinyagura, tureke kuyikinisha, tureke kwicira inyerari urukonda, nitugende dufata urukingo. Urakoze cyane kandi Dr. urakoze cyane ku bisobanuro yatanze, birumvikana rwose. Urukingo rwa covid-19 ubundi ruterwa gute? Ruterwa rimwe cyangwa se rugenda rugaruka buri mwaka? Barutera buri mwaka nk'uko dufata urukingo rw'ibicurane, rugenda gute? Urashobora kubitubwira nk'umwe mu bakora muri ibi ngibi byo kwirinda covid? Hariho element de réponse imwe ntatanze mu kibazo cyawe kijyanye nuko ihindura DNA y'umuntu. Biriya bintu umuntu wese wize ikiganga, wize biochimie, yumvishije gutyo yaseka cyane. Ntabwo RNA ari yikora DNA, ni DNA ni yikora RNA. Ni ukuvuga it's the other way around. Ntabwo wantera RNA ngo ize guhindura DNA yanjye, ntibibaho. Ni nko kuvuga ngo umwana ngo umuntu yafashe izina ry'umwana wiwe, kandi ari we wavutse mbere, ari we wamubyaye, ahubwo niwe ufata izina ryawe. Nubwo mwitiranwa, nta washidikanya ko umwana ari we wafashe izina rya se. Donc DNA ibyara RNA and not the other way around. So nta kuntu wontera RNA ngo uze guhindura DNA yanjye, ntibibaho. Sinzi n'uburyo nabisobanura mu Kinyamurenge, ariko ntibishoboka. Mujye no kuri Google, ni ibintu ni nko gucurika ibintu, ntibibaho. Subire rero ku kibazo warubajije mu mwanya kijyanye na gahunda yo gutera vaccine. Izi vaccine ni nama vaccine kubera ko badafata virusi yose nzima, bafata sequence ntoya cyane ya RNA ya virusi, kandi nabwo
baba bashakishije irya sequence muri sequences ndende nyinshi bagafata ya yindi imwe stimulating the most effective and durable immunogenicity mu mubiri w'umuntu. Bagira ubushakashatsi rero bakayitera abantu barangiza bakazajya bafata amaraso bakareba urwego rwa immunogenicity ugenda ugeraho, noneho basanga tuvuze nka Pfizer bagutera urukingo rwa mbere none nyuma y'iminsi 14 ukaba wageze kuri pourcentage 50 z'izo bakeneye kugeraho, noneho ku munsi wa 21 bakagutera indi vaccine, indi doze yayo ni 0.3 ml, bakagutera indi, noneho bamara kugutera indi ya kabiri 7 days later ukabugeze kuri za 95-96 gutyo. Nukuvuga ni gahunda nukugutera vaccine zibiri, utewe Pfizer nukuyigutera umunsi wa mbere bakongera bakayigutera ku munsi wa 21, utewe nanone Moderna nukuyigutera doze imwe, iyo ni 0.5 ml, nukuyigutera ku munsi wa mbere bakongera bakayigutera ku minsi wa 28, ibyumweru 4 bishize, nayo igaproducinga the same type of immune response. Urakoze cyane Dr. Ese kugira ngo abantu basubire mu buzima busanzwe hagomba kuba pourcentage y'abaturage bafata vaccine mu gihugu, cyangwa no kurinda abantu bose mu gihugu bagafata vaccine niyenda bakazogerageza guteza aya mesure yo kwirinda COVID-19? Bizafata igihe cyane kugira ngo ubuzima busubirane, busubire kuri normal. Ni ukuvuga ko tugomba kuricinga icyo mu cyongereza bita herd immunity, cyangwa se immunité collective. Ni ukuvuga nguha urugero, ushize abantu 1,000 hamwe ukabafungirana muri stade, warangiza bose badakingiye, umwe ukamutera indwara, nyuma y'ibyumweru 2 bose boba barwaye. Ariko ufasha abantu 1,000 ukabavanga ukagira 500 yatewe vaccine n'andi 500 ataratewe vaccine, ukabashyira mu kibuga bagakina, umwe ukamutera indwara, ya 500 itarandura yafata oliyo gufata ibyumweru 2 kugira ngo yandure yafata nk'ukwezi, kubera ko fréquence yuko bahura, hari uhura n'uwabaye vaccine akamuha indwara, yamuha indwara ikamuhekeramo ntayiha ubundi, kubera ko afite immunité ntarware ntayipasinge ku wundi gutyo. Noneho yato ya spread, the rate of the spread of the virus ikagenda igabanuka uko umubare w'abantu bakingiwe bangana. Noneho ugejeje igihe washira abantu 950 muri stade bakingiye n'abandi 50 gusa aribo badakingiye, umwe muri abo 50 kamuha indwara akayirwara, ashobora kumara n'ukwezi ataranduza abandi 50, kuko chances yuko ahura n'abandi 950 ari nyinshi cyane kuruta guhura n'abandi 49 basigaye bataranduza. Donc herd immunity ni collective immunity, ni ukuvuga ni immunité communautaire niko nayita, ariko iba achieved ari uko umubare mwinshi biterwa n'indwara, ku ndwara zandukira mu buhumekero, uwo mubare uri hejuru, indwara zandukira wenda mu bintu bindi nk'ama saliva cyangwa body fluids, uwo mubare uba hasi gatoya, cyangwa se zandukira mu maraso, uwo mubare ugabanuka. Ariko nko muri iyi ndwara nuko tuzageza aho nka 95% n'ubu ngubu CDC ntirabasha kudeterminatinga pourcentage nyayo ya COVID reaching immunity ya COVID reaching icyo bita herd immunity muri community runaka, ariko deja ni hejuru ya 95 kuzamuka, kugira ngo abantu babe bakumva bari safe ugende muri bisi uzi kutabasha kwandura. So icyo gihe wenda ordre mondial izagaruka, noneho tugasubira ku buzima busanzwe, ukaba wafata indege utarinze kugaragaza ko uri negative, ukaba wagenda ukavuga ati murekure rero mureka amamaske, ariko turacyafite amamaske igihe kirekire kabisa, nimushaka mugura yandi. Murakoze kandi kubisobanuro Dr. Niki mushobora kubwira abadukurikira bumva ururimi turimo tuvuga kubijanye no kwitabira iyi gahunda ya COVID, kugira ngo mu minsi iri imbere, mu mezi ari imbere, cyangwa se mu myaka iri imbere, abantu bashobora kwikinga COVID-19 icyorezo twari tugize imana kabonera vaccine? Niki mushobora kubwira nk'ijambo rya nyuma cyangwa se inama mushobora kugira abadukurikira? Icyambere nuko basobanukirwa na danger turimo, nukuvuga kuba buri munsi usohoka mu nzu ufite amahirwe yo kuba watahana COVID mu rugo menshi cyane, biterwa naho ugiye nabo muhura nabo, kandi ko ukamenya ko COVID nubwo wewe waba utayitinya wumva ko ntacyo yagutwara, ariko ushobora kuba ikiraro yanyuramo kugira ngo igere ku wundi we udafite ayo mahirwe,
ushobora kuhasiga ubuzima, dusobanukirwe ko ari ikibazo gikomeye. Niba leta zishobora guhagarika ubuzima bakajya muri lockdown bakemera ko ekonomi y'igihugu ijya ku mavi kugira ngo barengere ubuzima bw'abaturage, icyo kintu umuntu wese yagombye kugifata seriously, agifateho seriye. Niba utaranajya mu bitaro muri iyi myaka, muri aya mezi ashize ngo ube wabona abantu barwaye cyangwa bari gupfa na covid, byibura wumvishije amakuru y'umuntu umwe cyangwa babiri y'umuvandimwe wazize covid. It's not a joke. Icyo ni icyambere mbere yuko njya no mu by'urukingo no mu bindi. Ndashaka ko dusobanukirwa ko ntabwo ari joke wegera umuntu ukora kwa muganga akubwira uko bimeze. Ni indwara irahitana abantu, abandi irabazahaza kabasigira amasekera bazamarana ibyumweru cyangwa amezi. Ibyo byose ni ibintu by'ukuri bihari, turi kumwe nabyo buri munsi, kumva mu maradiyo ariko tunabona mu baturanyi no mu mirimo dukoramo. Rero tumaze gusobanukirwa ibyo ngibyo, icya kabiri kurikiraho, niba hari amahirwe yuko wabona urwo rukingo rwirukankira. Njyewe narutewe rwasohotse ku itariki 15, nduterwa ku itariki 16, ku itariki 6 nterwa urwa kabiri. Kampanye nkuriye ya vaccination imaze gutera abantu barengi 100,000. Umuryango wanjye maze kwitera, abo tubana bose mu rugo. Ntabwo ari ikintu ndi kubabwira ntakoze njyewe, reka nababwire ko niyaba yagurwaga, ubu ngubu biratangirwa ubuntu, wenda niyo mpamvu abantu bari kuyinuba, ariko iyaba yagurwaga nari gufata umushahara wanjye wose nkawipoteke, nkarugura kugira ngo ndwitere urwo rukingo, dutere n'abo tuvukana n'abo tubana mu nzu. Ibyo bintu rero mbivuze kugira ngo mbakangurire mugende mwiteze urukingo. Bakubwira ko bafite Moderna cyangwa bakubwira ko bafite Pfizer, it doesn't matter. Uko imbaraga zayo zo gukingira covid nicyo kimwe, nta difference nini hari. Ariko muhaguruke mukingira abasaza babarimwo, mukingira abakecuru n'abakiri bato bafite ubushobozi bwo kwibona, kuko ubu ngubu ntiremererwa guhabwa abantu bose kubera ko kantite zihari zidahagije ku bantu bose. Ariko aho uzanyura hose ugasanga bafite doze imwe isigaje amasaha make yangu expiring, uzahita ubabwira bayigutera. Niba hariho programme yo kwiyandikisha kugira ngo mujye kuri liste y'abazaterwa, ni mwihutire kwiyandikisha. Mu by'ukuri nuwo niwo muti wonyine, kandi mu kiganga tuvuga ko ari byiza kwirinda kuruta kwivuza. Nimureke twirinde, iyo wivuza haba hariho chances y'uko ukira cyangwa udashobora gukira. Rero dukanguke kandi dukangurire n'abo tuvukana n'abo duturanye kwiteza iyo vaccine, kuko nibwo buryo bwenyine bwo kurengera ubuzima muri iki gihe, muri iki cyorezo cya covid. Murakoze cyane Dr. Twibukije kandi abadukurikira ko iyi ni Mahoro Peace Association TV. Umutumire wacu yari Dr. Freddy Kaniki. Turabashimiye, tuzakomeza tubagezeho ibiganiro nk'ibi. Merci beaucoup.